Syuagani kedekot kaliang persya habashim bentah lor no confidence motion balawan ra kilakan tho joria karukom trekam jong uba edelbert nongrum kum CM kidanam bat pertupat ya kejing trekam ke bastet bat kabakut jong uba adan mila besaimat haswa ba unu no nagajing long CM kaliang persya kalapan paru ya kejing benut halor kejing ya sukino uba adan namar udai urang ba ubla trebor ba ban pen bat pen bahalut ya kejing trekam jong ka konsil hakil yang baro kita game besi gelapan kemaru bahaga por ba uba adan ubat komisi council kelas tang ban pau kum kawai ne ke Jakarta kam ka baklan bor ba kamtam ba ide ba ka yau kahat ka ba sisian pat kala ajing kermen ya ki nongsong yo ki badai ki trai muluk banyak pendep ya ka khai pateng da kajing lanjut jadi mengelayu kali ngeri ngelanong to discuss even confidence motion dengan sini Tukang kerpa di move ba James Liang ban move confidence motion that this house express want to confidence on the present executive committee headed by Mr. Adelbert Nongrum and therefore call upon the chief executive member and its member to vacate office. Katawa kolong banakaliang jongahi banakaliang jongihi baro kepada nakani kaliang ite midap ta kajing benyal abang ii bagani ke isi apa mentah kalau patolak bak masenjor kata hakapan penbian yang kikam jong council. Ibabon kikam nagalian jongi ngila juya kran nakapor sa kapor. Bane perkhat na kamta kajing matoy jong council ba kajay turi hi borok away hare kasurong no tang hakalaya. Marbon sin ko makapaw menta. Ko makapaw menta hagini singi balalay. Kum kikam abide ba kirang ba asnong. Ya giniru ngila juya kran ngila juya discuss. Hagide ba siyam hare ya kaniru kasukut no tang hagajing kran kamsen position no banyak discuss ni begini hot ikta kira masnong nak mata kajing e jiki kamsnong kam thau kiro nak tare hagbe ni bak section do komi kaniru hadu mantaru kampat idon kanu ganti bakilale ngadu hagani go bede bakani ke isi go manta tikum juru ibabur jinja kamta mai bede hapo gibi han kaput bahap hapo upur usam jo district council Rai yakiniru ngiju ekran na kapor sa kapor kamsem position no rai mentapat ya kam ko bade hangni hayo namata ki daju kanu ngai kisem khya rai ya kam ko ba kijat bade jungi kima kisem jinge na kapor sa kapor ongdam manu basnap lani ban pet hampam ingi ki bade si kithan kaput jungi kani ri ko wai nadu lalong arsian hak session na warna igini ka habide kani sosok songsain jungi pa ba jingi setika khan block tu rai kani ko sikut no tang hak jinge ekran kamsem position no kata delegation ne hak ba ong benyelet sipo hanya posnya government ru kamsem don kum kata kini kita ba pani ba ngingem don su kata jingsania ai kani ka isi ke bamta tede namar ni kata lamat si bat nagaliang jongar ngai i hiru kompang mengi badan nagaliang itai rewat nagaliang badan nagaliang sensar kumjo namaga i kilap patai kubor wat makiru kilat ho bangin pen pahat lo kani ka isi kata namar bakam kadi ka isi ke batrat bam position no Tedi nama takaraw nagaliang kajungi badai nagaliang itay niyo masiyam ba nishim ni kanika ya kanika senjam ko bamta Bersong kajungi hi bagbul na takajag dui rokoy tam le na council nilai iba la shaslam ka kurtis kidor bersong kajungi ya government hi gran ko bat nada kirang bersong kajungi kiran ko tempat Kejadian begini, kada undung. Kalau bersinja, dia kipai mak jongi. Hakim atas kibar-kibar. Nadu i certificate panalai itu buat certificate. Kabolong dan kami berfirman bank accounts ban penscam yang jinshong snong joki. Nagi residential certificates, ngai mentang lagi, ba kagajing syah, ban dari kaput case, tang nak ambil akademik, lala berpenskam di ulu nong, boleh berasal dengan ulu aja kan. Masuk tu, ini kiki, habis buat kakam jom tidak masuk, kata yang isi kelas isi kelas. Nilai kena kapor, buat nak yang itu nilai hindu, yang siam, nilai show meeting. Nilai tepat, kumno bagi pressure ke government, penuh long yang village administration bill. Kapa, nak lihat council kelas show tentang
Shibnai Aldrai Ngai Laistam Sausnem. But Shimi views that part no so Jong Zilla Brokoi Jong that is council Brokoi. But Milayo, but Mila Premiki, Yakin Gag. Ngai a seriousness na kailangan gusto mong manwala, manpunurong yung hikabil, root ka dyan dyan. Kai suki pala. But niyo baka ng pensilan niya kani, ni kran niya influx, ni kran niya influx. Kani kadi, hapo ini isip na arnay. Lada, niyo la bertuloy kani kian kijuni, pensklan kian kijuni. Ngakray, niya kran influx, hadim kata telalong, nila po siklam. Nala po siyayo, nala kran, hapo session di waper. Bakung gisno, kabaw siyam yuwan naladi. Kejayaw, kemauha, kalayong kera, kemalki, kalaban, kalumparing. Baru gini, ni di silong menuskul administratif area, ni ndai kata silong menuskul. Ndai ni ha apa kenam, ban siami tadi building permission nak yang muda. But ngatrai, udan kidan di members di Jongi, mensua porva kita announce ke Sarkar Zilla. Ya kata ke Greater Shillong Planning Area. Ngatrai nilayo ka opposition na dor basong ki bapher. Baki layan kali. Ban persya ya kini. Baka dong delegation ko balale shadow urban minister ato ko por. Baka urban minister ka kubor kaya kini di notify no. Nulai mas ndak ban kini ka court case. Sendat hak ko kubor lami hak afwar kare ubra Januari. La notify shushu ya tak area. Ya kini ka area apa perhia su ya kini ka jurisdiction jauh muda bering lo ni keren nyawa lain ni si kalau ba ngapain sekong ya ai nama ka ai kita nani nim day bal up banyak ya hai nama ngadang di kisno ki badang sena ki berakuk dan ki berakuk daun pulang hatu wan makiru mentah laga bansai gieng haban simpel macam mana kini kiri kaba nila suki than ban implement yaki an kibana hijuni haka sisa jan haka ko kubor lami baga sarkar gadan geting khung bansna an yaki rawasno bat ada kasna an ka sarkar ya kini girang wasno ka des council ka an sa council kaya no ka dei sisa tengah maslo ba niwala ay kiniru din ang party issues. But kambat nakajud so bukya nakayang jungi ke yang ite nimasi nang ba niwala ay seriousness hargom perkhat jong isi. Ba amdei kan kita kinong kitnong hangtia yodu kibadan kam ya kinyada ngajing kerchan ngai naso bagini ki issues ki bangiya kun menta ki di baham kraw shushu Bangis yoi baka nakaliang isi kamdan after seriousness ban keka neban react kalau ini issues baka baka. Habi dia baka amendment yang schedule. Niang bangila hak ika proposal ke Jongi. Siapa Sarkar Zilla. Why can't you date tanga proposal? Mereka ngasau. Bakam kot tahani ya proposal ke Jongi. Nila day benet. Nama kini ke views ke day ke bawah ke Ministry of Home Affairs. Kadai ka views ka ba hahi ka Ministry of Home Affairs ban aman yang schedule amdai ka Sarkar Zilla ne mangi ki ba ha shaki de ka bawan ka proposal lagi baki pan ya ki propose amendment ki Jongi ban nakaliang jok council ni pa ngaso ban nakaliang ka isiru nama kini habay ka ni ka amendment yang schedule kadai ka banja chisien sanpon propose nan ndai ka banja minta ka budget session insalong biang next budget session banyakan kalau schedule kan wan chisien haksan po propose nan ngatai borok nilai show hangi hadin kan sedang iyo baka don ke jingku ban mani schedule la de propose nan ya keniru ngaso baki isi kelakin sting nama ngaso balada ni kwa bayi ki views Jongi an yo song but an perlu apa schedule ladei ke por jong ke iso komiti ba kim thum ka tu ban ni ki members ban ni chedeli ban lobby ini jalan Jongi amde bacu up tangai Sarkar Zilla bahkan hak langi video Jongi ngai ngadalang Jongi ni di macam kia bani tur chanti chapo Ministry of Home Affairs but so ya kijing shito kijing dia hakolom haka petition sya kara Jongi ke council akan mau
haka isi kepada ilam di ba ardan bang yang haka session ke peningkong tu akran cepang di junge jong nong rap apo yo ba kamtam ne apo yo du bana ke jela jong ni kasih bro ko dengan kemau ke session ke peningkong abang akran kim dapat snap ya di kata Andrei perang sedang syok untuk memang yo ko ba Andrei akan mau pengasong akran yang kesian ke apa akan mau di badan ba William juga trip ba latim blang ba latim blang bodo murong di sini po nong pas kile sio ban sedang ban terekam ini juga ke bangawan rak mengai bedai ba ka taga jing syaot yang jing thau joki nong rap ki bawan bandi mata po yo dengan kan mau ke po sisa mar sendak nang tu pop shit deo ba Umrah bukan kaya, bat kata kerjanya, terekam kerjanya, hair kerjanya rock, jung pajak jongka, rekasi jungi, ya ke isi ke dalam lupa dan kalau sisa lebih tenang. Baru ngai po statement kubur ba, ngai kublai, ya kerjing lah berterekam jong ba dan. Tenrei kaipa, kebang kuat bandong yang isin ni bertapan. Kebedai bat kali kenyudu pa, hadin kecilnya jakri cakra di rumah pramaki para arpa kami no berpeluang buat dan desain no usia buat kan nah badan tu siapa buat desain no tapi desain ni kalau dua itu mulai kali tu bawa rumah desain tu mati kuah kumpi no melam ini je wala rin dong kadang bersyak dengan trailang na benda ke isu do ke ini. Tenrai badan yang itu mau bilang pemajang di skap saya no. Tenrai hantapan sama dengan bentang iwo di isi bertemai bilang dan iba adil ban ngurung ibolong yang di sini nanti po dia. Tenrai na iba kata kayodo kayo kentang jungi kumbencukan lui kelalong kayo sok titang dia sisi umda makan kaya kata pinelek sayo pinlap do ditagi kay boro nama Rusia mi ubakala ikintir berpendidikan kayo kentang pinong kayo sok titang kalau ubakala kata ang peniyo ini ba kenmao ban nyogor nya kani kayo kaba nakalang ke isi ni piesem hadu kata important ya ka himam lim ya baik kamta meni kayo du pada yo fight du himam lim dengan fight curi bi himam di iban ya sirjatan ni ka yo dihat tenrai na i hadu menta bahkan ni kayo du menta kam long shu te na du kisen ya ngai ban penbahab yang ban ya lek biang siyo ban ya penghoi biang siyo te ngam te pin pangpon na pin pangpon ngam te ya tadi siyo ban keren tenrai ngam tercu yang ini berbentang, nah i agak justa kejompi ke isi, hari nak liang kejomi itu, baru ni dong nang ni ngakalai ngeladu jenisnya. Kemudian ibu, bermana ya kayo kahat yang sesisin keban penai nak benda kejing singan, jom ukun kasih karajuni, ubat rei, ubakit, ubaba dan uba kai hantai poyo. Ini jadi bentai bedai bagayo ni iba. Masuang rupane mga ipo solution no but manakini disini lami sa gajing ruliura kebejur ma na kendit kayo semua bagi orang apa nusel awan su nongkit nombak abak bustar de ang ba nusel sel sisena to ma apa hadu ne mentar awan sudah nongkit nombak beli udi ben lek ben try sayo syahat wa habi pulu poran yo itu nomor tu sia ni tu ipi ubadai baik kamai mestap bangun ke kalau macam tu ke bakrau nama kedon ke jing ruira ke bede batka uniform mo nak mau tu por ni tu ipi ba ni balai itu uniform ke khat nak isi lagu ni wei misuk orang hebat ini betul pada di dalam dong siam batu ban orang lebor ia masuk por mau buat di lebor ban dia bapan masuk dan right now ni mo hang tu ngaji mo bapak kata ini bentar jelek kamu lo pengin ais kinok kinok
Dan rai mentah pada ibat kiok sudah kedor pak samspa tingkah gawe kan. Lupa. Tapi lupa boleh sengkit lapat prak. Kan usin beliau. Sengkit beli belum besok. Ni long dikei cara bagi ibat tak pala. Kita ini bentamo. Ngan poin lo sini sebuah ke office building jongin di jongin MDC hostel. Malah itu yang saya berpai di MDC hostel. Ngan untuk pak kamsa ini. Kabangayo ada session mana tu ini. Idon di jingso iba. Belak dah ter belak dah nabung hai ni. Kejumpa na udiplikasi yang badan borong batin wel. Ngin sapolong biang yang menurut festival tahun penai terang. Naman da badai Porslam di kemang yang session penai Jun Julai itu ini pulang ke penai terang. Kan kami tenang kemah. Dia yang keren dia makan malu ta. Channel tak apa tenang ada itu mentade. Kakam langsung. Kemudian setelah naman yang beli dia satu por yang ketiga. Festival naga bentang orang ibi jong ke jai benderi jongi namar ke respon ke balong atau por orang empat day di siu. Nagi lah long pah. Gila. Tak belum. Nadu nama ngam nong su bantur setai. Kena tip sengkit. Kibre nak jelas ni bro. Kibre bawa nabar. Bagi itu agar tip store jongi ngam. Ni pergi atau sini. It shouldn't. Berperung nak ya ketin jongi kasih mak. Hak pulih putih. Dengan kemau itu kajian langru. Yelek nakalian jungi ngai. Bagi nong yalam jungi ba. Pencingat. Ba yang ini tak perlu membalas tu sini untuk. Haji komiti baret. Balai lam dah usia. Tiong sekat ban pelong jalan dia. Bala buru yang membar. Hak tu sini yang ini komiti. Argut naka Federation of Khasi State. Kentuk lang yai Dr. Silvanus Lamare bagi Profesor Slimnet Takar. Dr. Bagjuban Karuti bagi long membalang. Kemudian ketua komiti susah komiti apa tu? Bukan kacau ini gitu. Oh. Jadi, kini kalau mereka sisa bentar apa? Ini susah kali ngok mengingat dengan kau mengikuti jalan ini. Apa sih no ada kalau jalan jom siang. Jadi kalau mereka bentar apa? Nakalian jangan apa paham ni. Ba isu kot tengah kecil kan? Hati komiti. Dia pada rule chief Pak 128A sub rule B. Apa orang kumni mana? Rule to be observed by member while present in the house shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noisy or in any disorderly manner. Madam Chairperson, ngai beli Pak Jim Selian. Dia saya ada past experience yang ini MDC yang katakan ke Barim, macam ke Batmai, bagi nyo ia ada opportunity bagi discuss haka no confidence motions. Naso bagi jam haka weka new chapter kepada SLE kum di legislation, kum di representative nak khususi berkara ni hak banyak PS babon di benda di benda. Naso bagi compare lah kalau haka nak kerukom bro. Naso bagi organ yang ini dah ke evidence. Bagi kita saya sini no, dia kan ni kediri sisa. Bakum baga pau kadang ni bombon, ni bombet pembiak. Mendai tak nak kalian sensya, henry nak kalian yakin. Hapa kadang bakum kata, nyumdan dah gue pat talenti, ni hapam pai cakap evidence. Evidence kawan, balada member kim snowbit sobia, yang leader pada executive committee, talenti ke syak, panbu dengan confidence. Kaya kita mengaku abang bagi nombik mat. Tampil lebih injak beliau, tampil lebih injak beliau. Tangkawai dari bantuan ke prinsip, dari bantuan ini ke jenis sisa. Ngaku lidah juga opposition, namun tidak punya. Lagi yang ada ketika edilus, memang yang timbul so many question. Larangan buram yang edilus, ngalah buram yang edilus. Maka tahu way ni gambar ni labu yang no confidence motions. Bak nampak Madam Chairperson, ladang yang nang buram dia ada, kumnu ngan sakri dekat benda. Ladang nang buram dia ada, kumnu ngan sakri dekat benda. Ni bila syong hang ni, ban dia kalah yang ada district council. Ni syong hang ni with an intention, ban not senyap. Nak bentar rasa ya sisi.
Isong tenat bagi isi peldak. Dalam tiru shibon ke. Ajung kuni fai ke hima. Ajung sinaru cina ke hima. Kalau kau galat jinira. Hima nus pa untuk mentah. Kadang nak jawab ke hima nus pa. Bahkan lah tempat iki rules. Hada orang masynon. Ulah pa isu ke nasi. Nama lah empower you as the rule of law. Kumnungin hingga usaha. Kumnungin kembali. Jadi mikmat belah mikmat dan suai. Malam saya pesan, malam batuk tam. Ini appreciate. Ya kaya bagi memsuai kita lihat. Ada pola pun suai. Hanya seluruh. Bagaimana kalau pada masa pentah, kam kapan kelu katil. Bagaimana kesenang ini. Bagaimana kesenang in the sense. Bak mendon terjadinya. Lalu kita ini ke opposition. Pada isi nggak bisa kembali kepada. Mas Nubah nak tahu. Lalu dari member juga yang nyetai. Lalu dari member juga yang sesyar. Persan benar bersih. Maka kalian juga pun pak. Nah benda sebun pak kita. Macam benda community sebun pak kita. Ladang itu tu ya kan. Lagi murah mereka dalam sekolah mungkin. Ladang kalian sesyar. Don't find but not satisfied. Kumungin ang parang siya person. Mengenai berhenti. Orang obrol. Bapak pandai bapak. During my time tu, ngatay persang pelak bapak. Persyak. Ya kami lihat community person tu. Iya ngang kau ini bentaran persyak. Nama paling di luar hamil, dah banyak jemput. Pada sekali kalau kita tu, imbang pol perfect solution. Dengan semua bagan ni, NC ko pagi ko na hari right kan. Pada hari ko pol saya mohon. Apa kaya sakia? Nah terpat, jadi para memang ni cakap, tu ni dalam pensil. Nah kalau kampai itu begini, kerana kerja sisa, lagi sisa, apa yang berdunia. Baru sekarang aku akan sebut dia, bangang, dia itu bagi kuat kalau bah. Dia manusia kaya jadi plastik sudah. Dia manusia kaya jadi kamu dor bersnong. Dia manusia kaya kamu dor barhima. Penstiap kamu kodify jadi dor barhima. Kenang ba? Katakan jadi kong lah empowering as per rule of law. Malam saya pesan ni orang ni banyak tay. Natara bos ngau ba. Kaya itu punya kerendah. Tolong pakai signifikan untuk hendak. Jadi dia itu big point. Itu suhu yang ada juga yang kesal. Nak kalian tinggal game tonai. Ini dah kena siapa? Ban criticize tentang mengasu tenat iba bandidor iba put in records jadi iba makanya terpaling terlembar bagi follow footstep dan iba bandidor kenang bukan irap ingin nak berita ban kenba jadi bisa create diffusions malam saya pesan dengan si pon dia kan harus itu tadi itu fikir dia bidang kan dulu mengenal define tangan perlu tunggu define kamu tahu bukan dia so tak tu ngahapan jawab kali konsen aja. Masuk kata tahu, ban penong meaningful, ban penong ban hakapor juga bagaimana sih gitu tak value. Isulah apa yang bisa atuan ini, ada achievement. Ya ngasih ubah, ban penong meaningful, penong pada por bagaimana sih kalau ban ada tak value. Dari mana hakapun beri contoh. Ini bersih mereka tahu, hakapun beri sih lembaga central government. Mana amendment exik sih. Nanti hadu kan lo, position juga proposal bijungi kaduan mentah home ministry. Ni apa update tu kini kaya madam saya pesan. Haji ni berkemudah. Lain coach yang jurusan juga di sidin area. Hai kalau boleh di situ tu, madam saya pesan. Lalu kita take care ini isu. Namun agak por jadi gimbat value bersama MDC. Ada jaga crisis kalau situ berapa kue. Mana berikut kamta makan dia por untuk ikan duyok ini. Ini dari si bon responsibility. Bagi bo ikan local function mereka bagi buat. Mereka bagi buat. Ni buat pada ni siapa betul. Mengiru, ni dong galak, ni nak pada jadi buat. Tamkan, ya sekarang kan orang galak nak bentar itu ni, bahkan ngapan pentemai, bahkan ngapan improve, bahkan overhaul, hanya yang tay, nang bagi poin setahun. Mana nak buat? Ambil, tak isi. Kakak buat achievement tu ni kalau begitu jawab yang dia ada sini untuk. Perlu ili form yang kita group bagi orang ini ke apa? Ayo yang lidah jong ini apa? Baarden lolong sian. Bak niru, bak ladang itu nak kalian opposition ru ni senuhun bak ni ba kecingji jong ke apa kalau the right man to the right place. Tentang bayi kebang ini, hot ni keren, hot ni kedau, hot ni kini.
ter manengero haka lagi haka ni ka hai ni ipor haka ni keten ko batak mai nagaliam jungi kumbaong iba bantidor MDC bedan dorong jungi ajing sya wat boleh paten sai wat kalian persya dampak tenrei na kalian sensar na kalian apa how ki boy kila no ban pun klem no kan beng no ia betul kita kani ke kalau kajing ire ran ia ki member hamne ke penpau member di bawan sendiri kim don ke jingkit klik kim don ke jingkit ijngan nama kata na kalian sensar di yang beriu bepit agak sepi bepit bagaimana bagi iya dikam kalau sedang benar sidang tino nama pala ailat ihun itu something is there now nangka te nama kata ini ki jia basawan rakyat ada di NC ini isimu NC basawan rakyat di NC nak kalian dicungi minta nak kalian ya tay na kalian persa day lor pagi iya jing tulah kajong nong yalam jong kedeka presidensi kede isi do ba ada ba ikran dia bat ni kat pau day tang ba mangi ki baton kalian persa wat ki baton kalian sensaro ki i kunta ba ki kwa ban wenno nama kajing tulah kejong noya balai kami TMC day halor kata kan nomor hoi pilak ban kemen pilak ban samriki pilak ban yathau kiboy pilak hendrai tutit bakadon kejing telak bak ngaong kejing telak kejong dong yang amuta kadai kejing telak ru coba kapom don tingkit klik ia ka deka office gitu ia ka deka jur ia ka hasil gitu ki member ki balawan ang nengi de ban don tingkit klik nama kata ke ka bangakwa nganom pai slam sedang madam chairperson ke ka bangakwa panong balik ngakren ni ba ngamdon makadon kecing trot ba ngamdon kecing senya ngalapu ko kecing keli menhagale haka session beladet ba iya kan kecing keli la juba hida usian badan perang ngejui ba kecing keli ngong si ini ki tiar gitar bala penprano iya ka building ka ban snaya ka ni district building atau kau office ke bahasa Indonesia lenda. Si Airut gitu kitin kitiar gitar kepada lu. Nadis mantau li kelai. Si Ailapo kajing keli kena orang tak. Tadi kajing keli. Macam lah ai juga ande bandiok tanya panikren. Ande lah su ai juga dah kajing thong. Mak harul kesan no. Lah ai juga dah kajing thong. Bawa orang bayar kini kitiar labu hakas turum. Madam pesan kedai ka kejupak. Hari yo ia kini namar pangam semio lah bangkren po jong ye ngalek banwa ngalawan ni kenang ban pelupor banwa hei kata kasturum balabu ia kini tiar kita tin kini ke di itu di jo ke building dalam keli ya officer le rumah om ban keli suta hadu dalam keli hilak keli shaw engineer electrical engineer, electrical project engineer pemerintah saja. Yang mau MDC, ada kata ngasim kia bangkeli. Dangal ada pelih ketus turun, nut banyalam hangno ketus turun. Dangal ada limnya balik nut banyalam, dan isu entit. Delada kita usiam ubamenta ulam mislead yang ngau member balajit di pai bang po jong dari balai lakan
kali na jubak tok yang ya kali. Labu aku seturu. Ya kali tentang. Ya kapan bu, ya kapan pak, wat saya kasih dia. Nama kini kita ke property kini dia kita property jong kita house. Ngadong ke cingkit klik. Ngadong ke hand ke rip. Kadai bantuan ke cingsia. Dengar kita kenal dengan habala jit you know ya lampu pepit. Ke arba kam don jeseria. Habweno jit you betul. Tiba-tiba ka liang persyak dengan hapan ay dan hupan tu denusan. Kalau kita kemurin ngamut bang ang bahkan ni kecuba kalau yang lambat lain kalau yang lambat lain kejat beriu kalau lambat lain tak hasil lathok yang member lathok gigi pada dengan apa ajar ngut balai ladak kandai ladak ni gigi keren jangan kalau kapom dai yalam yang mari lagi ni session hey hangno kidon gidi dia kita di property jong ada house tu cumi nanti banjawat tanggung wero madam saya pesan ke dia kalau ke kabang akwa ye kabang panju ada kabang pau shit hangno sempat lawan ra lemar kata kade ke penpau ba kade ke cimtua ke jong noi lambar ke cimtua ke jong ke sunti Ikan bang ini sering ngepojak tunggal kadang hari ke edilur, kaba dari bandar deputy chairman, kadang lagi isi ke ayah asuran bangin pendak no ini ke suki deputy chairman baduna, dari hadu mentang ini pada deputy chairman bancong kata suki, la pelongkam kai ini yang balai taki kular, kiba lesi la cuman pelongkam kai je kiba member lain, je kiba ni ora hari ke ye. Kiba pai ni ki bakal ni wasan borswa ni pai ni ki scheme developmental scheme umar manchwa la ai tu ka kyong ka PWO ila sidong ki kirang ki kenhon ki dong basno ki seng balang ki seng te manchwa andre hadu mentai bubun ki wadan payo la ka thok ni but mentan na le isi la ko mat pa scheme tmasu le gim no chu bari tu sidong ba tang tang ba de baru ni padio Tega nega pun kalau pun dari musim bakal pun loksia berindu ina jika kita cucu ba nirangyo kan jinjua men na isi ba abdai forest namar balai ini ki bit pergi ki check na list balai list endai kembang iyo ki kejitep ba ya aki pok jaga pok check ki bit la shong ni ki no wai ki no list ba ki staff jo ni ki obsar kimno ye chuballe bala penya tapi adalah kali dua jisa dari mani oso yang tak dua jisa di sini yang ba kani dalam nak proses of discipline. Yang tim don ke polisi bat division umnokan jalan cek kau sir ke dungi hagan diga sansnem bat katem ke pemerintah madam seperson nak kunjungan asosiasi temen ni CM dalade di komit tak biade bat question over ke dungi di ong ba ibu cek sistem barim Jangan tahu kan kalau mau bersausi, dah kebai siang nak kapol di Ukraine, bah negara jongki di siang ke suki, ada pidon kamon ke politika will di jongki, tangsi kolom, ada tangsi kenta tentang sismi, kila bantu ulong, nak bentar ingpit ingbiang juga tahu sel, jika tang nak panden, tak biadai, bat ketai kepaten bat kayau hang lepo yudu. Kata udon katu kan di persang dari UI ba kas hantar saput no tak kebiadai bat di klau di petap dijakan kau sudah po arah dengar po tinggalam do Pak Aden tak isi kabarin kela persang benda katu eviction drive nang UI po tinggalam jo universiam mamenta bat isi kam don cu keting bode nak benta jo kan ikam kan isi ada siap isi kebat telot, bat kebat rekam, kebat pendu siap di sana yang kebentar dungi kum kikot tu peringatai, bat kumju negara yang senca. Jika kami melakukan burik, madam seperson dikikam di pau, dah mentah kesni bat suah juga di kesni. Negara yang dungway, negeri kot perun buruk yang kaya, open pau, lambat yang di press bat di media. Asal kami kamu kebat, ni sakit de baru
Iju kubul. Bani kalian duduk ni isi ba universiti ba mata. Hidup ini saya. Kumno ban dalam di council. Mendai tang kata apa pai sekap hol. Sekap revenue dong council. Kani ke penting. Kapan smith. Kapan setting du. Nak bentar di ginong tray ginong ilak pandu ik salary. Ya kani ngi keren hakani ka session. Kapadang sudet. Hak biadai bat kumno mengin penbi revenue. Nak bentar di council. Kadun kijing keli. Kapan kalian jong ngi record jong kalian yatai madam seperson. Hak biadai ban hang ikini holding. Nak kalian no siam di komit. Katu bikani ni salek no. Sien. Mendai hadu mentang yoi. Ikinu ginu kidak. Madam seperson. Yoi ban kalian no isi. Kim long konsen. Nak bentang. Kejing bit kejing biang hidup council borok huwei. Madam seperson ki babon kidaw. Ki pan kalian no gidi khot. Jong kalian yatai. Ki pasat nan ki pensngau. Nak bentang kejing bom syania. Nak kejing bom iyaha. Nak kalian jongi gidi khot. Benginang mi nanti ya ka hapo ka di alam yung kani ka stip committee nagkalang jonga ngam repeat ikaju madam seperson idon kaju kijimot idon kaju kijin yoi ya ka di klot jong no alam ka jeng gidungi bat isi hi baro ka we ngajeng ni madam seperson bat kersan ya motion belawan ra di MDC boron-boron na po mo hati mo ay na to syuti lan show buat ni ka Mengapa di particular issue ndai ya kamu ka bukan solve ni nyopus na balik sau banai di paning apa pot mali sau ya ka nyopus na balik na try ka ni ka di ka hunger for power kam dei ko ki ita jitor ka juma mana semua gurung nama mata si ka syai gedal manandap kan menen ya ki parok ko ka apa jerot kau nak nama. Regular community yang tak policy, mana persang main awak sini kan waste time, harus tengok ambil office. But entertainment yang baru apa opposition berkiroin, berkipai bah cuma lagi kasih berkoi. Nam cuma mitali sentuhan. Sigat tamat ter. Nak kata kerja pendiriu, pada kerja yang mati pesan pos nam akan minta aksan siang terlebih. Nan perhat, ban kampusan, ban loksin yang berkari kerja pendiriu. Kumno kita ada kita polisi. Di mana pohi me dapat sini kita mereka konspirasi banyak sud banyak pasiau nak hoi kamera gala syai kedar mental sini. Kumno bikin nanti wan pergelaran ngong ye pi ngamdan dia ban great popularity. Madam Chairperson nazar nami ban api kapur ngam perkat ngam te kipriang ada kipriang sejisen apa nak kambiang itu penting for the hunger for power maafin ngapan perkat ngapan peran ngapan work out strategy kumpulan structure kumpulan revamp yang ke council atau barang pekerjaan klan pekerjaan ngam badai dia kata saudara sih dari kipur tu balik minum keno kipur mentah dengan air kalah Bangin perkat, bangin tawar, marwai ban penbah, lemah, marwai di teman kejut, ban penbah pada bangin doa kemayu, dah berong kiparat kat, cobain. Berkenan rakyat ni kah, no confidence, kalau tangkoi, bawa nak keren aku syai, hisau benar kiri muam perkat kiri tu muam leh, hisau benar kiri salib. Lagi sahaja naik pensai. Namun keren, tak kertiin, ngalih kakam. Orang sepoi, kita bertahu bagaimana itu kakam, kau nak bersama. Kita dapat berang juga yang bagaimana, mengapan sekitar, hot kali, mengapan sekitar, nampi jika seriousness. Dari penman PI South Nam, South naik berjumlah Malaysia. South naik juga mengelar bro. Kelab baji senang ke si council di berapa lagi kuat kerja. Hangai ngangit bapa bah, abang konsuki banyak orang kerja jebur. Nama ada target. Nama ada berang bacaan sekian song. Hiong bah. Kini isi pojara berjumpa kabar vision, kabar mission.
susi hawang ko mau PE kita kisin ka wis pau man ta sini baka vision ka cigi jengah ka dinam dari sibat ka mission ka dinam tadi yung nito pa ngada bong ako masih menik syuting ngano bisa orgin jadi PE bro nang ta jiman toy ka jong dari kam tampe kalong nang ta jiman toy direct Kamang basang sakal dia, dari ini keren cakap kam kaput, awal tu burung badan, tidak bersama dari ex CM Lailam. Apa kecing wanra jumpa kecing sidang ke isu pada jumpa boundary, lasim kia. Ngalong sesi CM pak, mai lasim kia dengan butir. Lagi tak kecing butir dia jungi, kaya berpois katong. Ngadep pan keli, orang nu bawa mai lasim. Nama dia kalau nak balik kalau tentang peace and harmony. Nak kalian ke kau segini nak konsol di boundary. Jadi lu tiga buah, ngimi bandar tinggi jinjau bandar dia bandar. Bila hapan sim berat nanti bawa kumno, baru arah mana ikut kami tak isi. Ada semua. Dari para membawa burung jokowi. Dia bangun perai jemur ti kisah si dia macam orang syuret mata syuret ke sudah mengkreat populariti tapi apa ke konsumensi ke jompi dah bro aku beli buat kita ju hatu aku por election long mari pambur no daju boleh ada election long sipan mari keren bagi daju mari keduk daju boleh daju di popo Ngari beliau banyak ada nanti. Kasyempur dengan kasuki nama perkat. Show pengrai ke kami pada kami ke reaction. Entah terter. Mereka reflect aku naik berkoi. Maka jemur ke cuma aku mengadun dia kami tentang kami dia tak aku naik. Dia tak ada kasuki no hata. Naik sempurna nama bilang ki kartu kami di pasangan pergi ni kali. Jom suskan. Ki bohong ha. Bangim suskan, bangim susnai. Mau beli mengkeliling saya peneriu. Dia mengkeliling saya peneriu, makam suskan, kam susnai ni jadi ismet. Hari ke bro cuma apa? Lagi ke bawah nilai tak sini. Kau nak keren, ngomong bah nilai cuma nilai hem. Nilai depan ai kau ada nadu ke kisah bawa balik. Kena diprosi balik telefon suara orang putin, ngalah putin, dalam putin, orang dong putin, dalam putin tu yang siang berpor balik siu. Nak kami ikut kamu koridor balik jauh di belakang. Ngalah kalkulasi ibarat. Dalam punta kamu istirahat biji, khas ekonomi nak fokus. Tindai ngalah ya arti perlu burung jadiin para membawa burung. Kau nak masih dapat. Kau nak makui pula. Mereka lu mentah kau berpau kedai honesty is best policy. Mengenai continue mentah. Siapa mandi kalau mereka jangan quit ikut politics. Mengenai kelar lalu. Pada bangun semua kubur, populi kita ju. Kita trek pakai uniform. Nilong ba kador kamur. Nilai tiki kebanyakan hak ke quality. Nanti logo kepada tiki computerized. Kemudian masuk luar tiki. Mengenai kini kita mereka sah setuju ka, haki kartukan ni lesi menteri apa kehimam ni bapak penhabis yang kelah politics dan empat kiper lok nang ni kayen kibalik bang pensoy pensat ki banyalam bakal ki balong ba nilai ran boleh kasih hapon uniform ala ka jongkari Madam Chairperson punya berdarung utang member nak kali kayen kibalik pensoy kata hak kapan mention ndai bang suong member nama tak yang aru member Betul. Nama ini kita kecil wadam, sendiri. Jadi kecil siapa? Itu. Madam, ini bangga wadam. Nama usia kuliah di Ukraina yang kata bagi don ki member, ngadi member. Di nama kata apa? Bang itu member. Ini kita nak tahu. Menyiapkan kerana bersih besar. Ini kita nak tahu. Berukainya pada position itu. Karena apa kalau apa yang pertama? Tadi bawa banyak yang luar suka, merfungsikan kalau oh, jadi alur teknologi. Have expansion on apa proceeding, Madam Chairperson? Jadi kalau teknologi, kebanyakan puak, bagi kenosen kita ini apa? Kita konsoi pensat, kita penting,
Kita ilang bakal bubur sebentar ya orang murid mana kan slow baru berjikri. Nama kandung ni bang ilang bakal ini lagi manusia ilang bakal. Tidak berkurang ya di Emily MDC Passion Bos Surai bah aku konsultasi lawan. Dapat kita mau mana isin serius apa yang kau meeting. Nanti kita mau bahkan dia beri bayar lain. Nanti berada apa? Orang kau dia mayel subjek pada map jombrok hima dia berkreat apa arti November. Nalapa city dia baru apa dan baru dia beli baru Emily di Asia. Lindo ready sini sama berpoin masih jika berpoin city di Nrai kumlo kan mesti dia. Taman sekolah clarify. Mungkin misalnya nanti ngamai pada misalnya kita kata bani nanti yang aku buat misalnya nanti ada berteri rekam mana berpor mas house nem sau mana ada di arbanai lagi mana di poin saya bentar jadi maksimal kau tadi kebakia ini berkat buat kamu belum beli sudah sih nanti perlu kita membawa juga lagi jadi kau mempersan agak aku prateri untuk membawa habari pada amendment of section napa ACT personal view show Rajiju Home State Minister nam tawan sik appointment nginde chati ka council na paring ka crisis ini kita berbor dalit kasulak na jalhi maafin aku burom baru kau mendilang saya ikan kata apa financial crisis juga council kan kata jadi kalau nomor mau kenapa buat nak pun yang apa cuma jadi beri yang lain jadi macam sangka sesuai menawan ada report sini kalau tak nomor apa tadi apa cuma tak boleh pemain jadi perlu kita ni berterwa napo rolling site dan perterwa official site one puslai ngir persiang dulu ya awal sih appointment di kan dia nanti beri first time lah ni post kibon issue one nahapan jam nahapan skip os kiwe itu tentang jadi kalau tak nomor suha buat Aisyah kabarnya village administration bill mana hak untuk mau pada kiom bah simkia dari sauna mana baham dan bor atau berburung mai dia lindo ibadah bisi wala bali ibadah bisi mesti kena tak nak kanjan sibon kayak kena political please kecakam kebakambian kebakam kerau nanti yang takin nginapan penunjuk kalau kali kembali berapa sih sebenarnya nak apa dari sini kalian cungi udah burung dari bikin jogging titmit dari bantuan bor kan balik kamu ukuran basno satu dari pun lebih baik tidur pun kerok tidur bangang suki dari orang dari village administration Madam, point of order. Narawan kami orang polisi. Nam Shimwan kami como minister, buat charge ng orang ni como polisi. Jadi ki refer, what am referring ako como polisi kami. Mga din polisi berarti. Karena di refer pada kami ini dokumentasi ng government. Refer yang government dari banyak. Khusyuk, nanawan si kapoy, kabar haka lain putri, kau pernah kita melapa ke personal view, siapa, minister in charge of DC, kau pergi to chief minister, kau boleh berkeren ke propose amendment, section, boleh berkeren ke village administration, buat duit kita. Di agak berantri tentang kendai sini dokternya berteman nak apa yang reminder nak kendai dari apa nak apa yang reminder sih DC besar di HDR HDR itu kunju ya jenis dan bro kami orang lain
Hari kat tuan isi reply. Mara merasa sih home union merasa dia bukan tanya sih kaya nitip kali dia berkoi. Tapi nak macam kai sih dia. Kalau nitip mana kalau very important betul. Jika kena itu ikut all party meeting, mereka bawa ke South Trip Syakma, governor akan nutri, governor dawan tim charge, tamat. Tengah perkat orang bagi cuba tu makri populariti dalam seluruh bagai kapor. Differently nak kalian jom governor unang mana di renew di post di prosedur di habanyan, nangka kiki bakal sayo ya feedback. Tengah perkat mau bagi pun bagai kapor. Masuk bah minum yang lain, banyak pakar, yang baik. Coba tingku pada rules and act juga council. Dia something ini dapat apa? Nak meeting bersama nampak. Dia kata basic clarification dia, nampak di sini department. Wah halor ini nomor ini point out para close. Jadi kalau goal sila ko ni orang kikila. Dia dulu mentah sa ulum. Mana bukan sa ulum atau sa ulum mga kita pasnom. Atau sa ulum ke isi dalam pasnom. Atau khamle. Apa itu pun wang challenge ya ka high court order. Kau kalau bi on challenge high court order. Hendaknya dengan challenge makhluk orang lain bahwa ketulis tadi kibai. Tadi operation touch no ko jadi. But they want to deal specifically what they can case. They take interest of George Burro. Ukta apa yang mereka subject. They have anomaly. Mereka challenge. Mereka control of board non-Sharia. What the hidden agenda. They have anomaly. Pengamsiun lapen saja. Pengamsiun lah pergulungan seperti Burro. Mereka long. Walau ada long kepala ada pismu ya. Mereka mga halik. Tuhan masihkan. Malaysia bagi level standing council jungi Malaysia naya kai naya perkampulan provision bahkan ini orang tik say lega bahagi bangin lejumut ya ko kunomin put pressure in state government whatever pass no would in the village administration hendai ngapa keren ro biji sisa rang pas no betul bro coba dikasih janji ya don apa joki coba dia bakal kumulaikan mana? Ini dia masuk apa lagi kalau apa kumulai kecisa, nanti keliu seperti apa nampak cuma building, malu betul di sini tu bah. Coba sekarang dia kalau bumi, kali ini dia kamu apa streamline, ini council di komisi, bawa kerja, bawa structure, ini apa sah nanti naik, apa corporation, dan pun tahu apa orang nak change. Di berkoi, nanti kita dapat kabar apa ni, bawa interview. Makai gini kemudian dia kebangsaan. Mana bisa pesan dia klik jomna. Sejumlah kalau ada office jomki dari jomsian. Sri adalah room chief executive member reply. Itu jabatan di dalam akhlak. Bahkan kami position replies. Bahkan dia agensi flara. Dia kan specific agensi. Ibu kami keren tu percaya. Bantunya, anglo dia bagi semua. Kami gade kepada dia kena sukses balik. Dia kena sampai. Di mau ngipi, mana pelan. Yang mau sih, mentara berita maha highlight court press, lasa sawo aja. Lasa pun pencontoh di situ, wah tu. Jadi kalau kamu boleh, kami ingin sahabat executive committee. Buat nilai mador gigi berkali. Mau, kita tahu krisi sama. Oh, sekolah mereka ini. Kemana? Naik kita coba ini kepala tidak. Seperti kita mungkin ya kalau kita tadi kita nggak bisa nongkrong semua. Betul, ini komentahi kalau kita mau kencing senang. Nanti sempat ya. Ini kencing. Kamu kencing mana nih sempat ya sih. Kencing mana nih sempat kamu mau kesini dia apa ini? Jadi kencing berkoi. Mana nih sempat mau kumpul. Kamu kalau istiqamah jangan main fokus. Kalau kencing dia ini mana nih sempat kita berpasu itu bro. Nomor kubah menit yang bagus. Ini juga mengingat kemampat juang banyak diskus ish pang harwede bangka blok tu setia, nampak kita bak sini setia, nampak pis, nampak sungsuk sungsan setia. Dari negerian kecung nari, hal tu upor melopsi yang diba Aden.
Ilayaram ini. Kan buat setiap aku lanjut lah kambak lah. Nyelet setiap. Kajingat ini yang bersenap dia kayak kajingat supaya bak setiap. Karena kayak kebaca setiap. Supaya bak orang itu. Yang ini dia ajaran. Kayak gitu buat kata ini nyelet balik show off ini nyelet senap kajingat supaya bak. Kata hari kau ini bangga apa? Bangga kuat ini lampu entah macam tu siam berapa. Tiang bangga sama. Tinggal ayam, ilah ini setiap. Bahkan mau ada kan siam macam tu. Ya ini setiap ringkat. Lihat tu bukan mana elo. Henry, kayak itu bangsa. Kita bak kimi nanti yo to elo, kimi nanti yo to siam. Mak kita perlu lihat hani. Jadi nama terkenal. Ngam semua mimpi bangan om hidangan tadi. Lihat sih kalau apa pilih dia kayak jengit supaya bak sikit. Henry, ngelayan lengkap apa pilih. Kan senap lagi jom bersyukur supaya bak kita semua. Warna ngomong bangan, ngomong pada situasi. Jadi nama terkenal. Mula iba kong punta. Katalo ka ito ay simbak lang sa fi. Yan ang nakapagkataw. Siya mo doon mo kanina jins na ka nakapagkataw kanina NC. Lasi kamdi ba ko pagkalam yang pakai isi ki jompi. Lani yang kanina mamar ka doon buro. Ray. Lasi lana kinang baklan ni sukma. Nagalian ka tunga bak kiniki. Parlok jingi ini ay putian na course sport. Lasi kama masahap ko isingiro. Lara kama matrikam hoksya. Namar nimi war huni nimdai ki bang susasri dai ba jil ko ba jadi namar kadao apa besbo bi kini ki bro ho jatu ba metro mo fresh pun baram saya pasan ba fil aila ina hakni kayu hakni ka MC ko ba de amta te kawairu ladang amara ka MC ini keren kan ada ka motion ni resolution tu ka syukur do tanga tu subject bangi keren nimi yo bangi keren ki bro jadi namar kadao namar si ngai ba sampai kadang masih yang berang-berang lihat kena kesal ya kayak kita mengenai keren syah dari banyak semua lah yang ini delegation support usi chief minister lo mengenai chief minister perpoi lawan dengan sekali teli kata ni kau ini kadang dia support memang aku mau mikmat jabatan bagi bahan mentah betang menden nama cisni dengan yo kubur bahan teh blok tu ki pulut jaka asam ki stem kena kasih jumi tu ki bom sempat ki set para jam lu sama kata Tentang nak orang dari sosial, ngambil balik nikmat sih, ngambil balik pay lagi. Jadi yang kalau siang berdoa, oh, nak kalian cuma ngambil ni kita kerja show simet dan ikan, anu banu, dari tiga melang, jadi menyelam bersama elam. Kuda syukur. House stands adjourned till tomorrow, the 25th February at 11 a.m.